or mara banna le question ba magerika ba le ge ba fitla mola ba go the disciples of Jesus Christ are batho bao ba tsia a se ba re a re motsebi monno be le or ba bontša ba a shwena monno or le today go se go be le mohuta wa batho le ge o nyakiwa modimo today they must point out God. All right. Le kholo mohuta o nyakela ngwa batho a se batho ba tsana kereke go botsa nnete ba tsaba nthuti ja tsana kereke ba tsaba ba ko Israel le ba ko Soshangulo wa le tja mohuto we ke tsona le tshile bolaya le tjo ka mka tsona molotlo di fishane e be sa nyaka re dule mo di ma tsona ke le botsa nnete bona bana ba modimo ba re dire so bibele ke ena the same yesterday today and forever I can make a statement some nnete this statement sa kwala the same yesterday today and forever and reno Jesus Christ malo ba ga le mo bibele is the same yesterday today and forever ga ba le mo yesterday banna ba yesterday ge ba gerika ba monyaka banna ba yesterday ne ba bolela ba re let's go itla re tlo le bontsha a show agrobona a ga bolele na tsola pele a re le fase le ka sempone ge le nna le tlo mpona ge no banna ba le ne ba motseba le rena re tshepitse re tlo motseba today motho wa se rapele modimo ga anya ka modimo so re tswa ka modimo Hallelujah. iseng ka mangwalo a re kwanese ka ba ra ropana ka ba ra ropana gore so re tswa le bukaje a ke reng bana ba modimo ke la bana ke ho ke le tjatši la bomme ge le re kopane so le kopane tse go no rero la re le balela dibuka ntwe le rapela ego ke le botsa nnete gape le dilo ke dinonwane if a le na reality gore le tla re tlile kereke ge re le botsa e nyaka re face reality ntwe le rapelang a ego le rapela dinonwane ka gore le botswa metlhe ka yena but you don't know him and a le fitlhe mo yena and bona is either o gona or a gona and ge no a gona a re kwane re botsa le batho ba le fase le gore la tseba keng e be re tsieditswe ne that man is not there a gona motho o moso re no ba re ile ba re ba no convince so ra ba re no fetsa re wetse ka rata ba hela ba re go hola so yena botsebotse a re motsebi bile a gona mo profeta modimo if he is there and if he is a true God and he is the same yesterday today and forever and about ba maloba ne ba gona mo krea ba mo shupa today we must find him and point him and eno re rapela ka mogolo ra re gone mo shupa e ja re tlogela ka mogolo rapela ka gona re o lesa ne re o thoma botse ka a o thuse o no bana ba modimo gape kgale tsa maso le message one la sitirita go mara le tla go le ya ka ra one se le go mafelelo is ala go le selo ka kwa o ba ona selo yo sna se la re tlwele re jo lo kulwa a no bona le restrict aywa le bona le restrict aywa a le nya go dira se ba le message o ga le nya go dira se o sa ba sa di ba para so banna ba para so banna a le tsamama fela itse le go na message mara ge re message wa one monga o le mo se le sone ke nonwa le tswere ke mo feeling Amen. le bala message wa the identifies Christ of all ages le tlo go mo profeta bolela bele ka manje wa mang go sanye o tla mo mothong o le ka level e tlang bana distraction as a story again bo fela ba le fase as a story bibele re modimo o tle to know him is life gore message o se di rutlo mo tlhalose mbudwa wa tseba go gola o nyalantšha mangwalo so o kra nyalelane batho mo maketse ba re mara o a nyalelantšha jwang a se ra nyalelantšha nne a modimo wa rena a beng gona mo profeta modimo o re santse re be le that assurance ya modimo go fitla mo le ka mogolo bona le tlakala le wa kana ko setlhareng le wela mo fase and then le boela gape ka mara setlhare le setlhare se le ntšha gape gore ke ntho re bona e dira ke modimo mola gore ge e dira ke modimo sonye re tla in the presence o ya wa re bopile mo le ge re ka fitla mola re ka ba ra mo lebelela gore ra ba ra tseba go tlo tsoša e seng re botsa ke ba re fitlhile in his presence mo re tseba go o tlo re tsoša re be re mmone gore bale re ka kgona go lebana le leemo la lefase ka re tšhelete ya go anega bana ba modimo and then ntho e nngwe e thibelela batho gore batle in this place mo profeta modimo o tlhase gore jale modimo ge re nyako mo tseba ka baka la gore e re what manner of persons ought we to be re sonye re be mohuta o mongwe wa batho wa bona bibele re noa ge modimo a eya mo ena a se ya motlabe modimo wa fitlha mo noa mo tsa noa ke kgetsi bana noa ke botsa modimo gore ga ba dira dibe re tletse no kgetha nna so
o tsebile gore go le le ntho ke dirang wa tsebang Yeah. and a thoma go bereka ka tumelo bale re mo level e le gore tabele go no tla mo servicing ya go no balelo bana ba modimo is a good thing but ke dumela gore bebele re modimo is the God of order. Yeah. Modimo a se maletera ke rena re tla mo re go fa the order go botsa order re go ruta gore wa go iwa jang go modimong o khipa jwang lapa la gago o khipa jwang bophelo ba re go ruta ka order but modimo a se order is the God of that order. Okay. Amen. Pele ge re fetsa go ruta ka order wena ka order ya gago so ntse o kweta modimo Okay. o se kwa bua wa mo tlo collecta notes tša order a o kwetse modimo o busy o tlatsa di-notes tša order then now you are not making progress ke le botsa nnete bana ba modimo ge re ka sebela tšea modimo to task Yeah. banna ba kgale moprofeta wa nako ya rena bana ba modimo ga a ba botsa mosadi a re e seng wa tsa monna no kwa mafolofolo wa tseba o ne o rata kgone go testify a ne gore bana ba modimo la tsebakeng a ke kwele ga botse ne ke swantse ke no nyaka modimo beke yona ke swantse ke no nyaka modimo Yeah. a se gore o tlo kgwetsa modimo ne e no ba statement o no se bolela bekele e fela a ka se ka ba bua le ka botlhatse ba re ke kweditse modimo kae o no tla ka setori seng se se telele a o moko a re ka tlhagana le modimo kae mara ga a thoma ore beke ge nka se wetse modimo beke bana ba modimo na lo jaka di ka seloto Yeah. beke e fetla re roatla a se ka nyaka modimo gore go na le go dira dilo ka go ya halfway Yeah. but re jwale ka nako ya tshwaneletse modimo o nyaka batho ba le gore ba tlilo mo kgwetsa modimo o nyaka batho ba ba mo kgwetsang a re nnyake le tlang kgwetsa ke le gone bale gale re duletse notes gale re duletse go botsana those things tshwanke di eme metlo mongwe a le nyake motho wa le botsa so mara ba le tlodi ya yonka re ke tile ke ra gore bana ba modimo go bose go tlhakantšha di-notes tse di botse a kere ke lererela ga botse ke nyaka go lererela ga botse le nna mara bale point ya go lererela ga botse le ya go kgwa ke e feng Yeah. point ya go lererela botse le sa ya go ya le godimo ke e feng what is the point what is profitable go dula mo re dulela selo se se tšao ke message ge le gore message o is empty there is no God in it what are we doing with this thing ge le gore le modimo ka ra message then he must be real a se ka le o ba gone ka re ya mmolelela let him be found o rile ke tlang kgwetsa let's find him and ge le re o dutse mo le ra o mokgwetsa ebile a o nyakole ka mokgwetsa then o duletseng because leeto ga le ne selo jale ge bole ka the long suffering bebele re modimo ke ka bogala a nyaka re pholoso ntho modimo nke ba fitse lefase la rena gale bana ba modimo but o re file molaetsa and molaetsa o ke instruction o ka kwa buka ya Timothy e re o tsere mangwalo ka moka ke mahebetswa ke modimo e re all scriptures given by inspiration ne gore e kgone go instructa ngwana modimo in the way of righteousness. Okay. Instruction ngwana modimo ke ntwe ngwe gape instruction a re yona ge re bolela so a kere le wena o fete go reka seo se rekileng se na le buka so a o tlo dula go bala bukele selo sela o sa se berekise o kore no bala ba step 1 open the box step number 2 flip what cover o no bala lo tsela a o flip di cover mola selo se dutse mola o bala manual instruction era go fetsa go bala step 1 o gotla mola Amen. Oh, okay. step 2 wa gotla mola Yeah. ntwele le mola e be tswana lo tse di ngwadileng ka fa Yeah. jwale re na le bothata ba bebele re lentswe la modimo ke instructions Yeah. mara batho a ba tseye instructions ba di crema gore ge le tlhakana ba go tshwele ka tsona back ba o fe tsona step 1 step 2 step 3 ntho a e berekiše motswa ka manual verse man chapter man prophet said this lo tse a di direge ka ra bophelo wa monna o a sokola sa bathomene o sokotsa ke mmele wa gago o sokotsa ke lefase o sokotsa ke selo a se fenye a se šikile because a nye go le go dira step 1 sa manual. Yeah. All right. Yeah. I cannot remember footsteps is possession. Yeah. So footsteps as a is when you move. Give us step 1, do this. How did you are possessing? Amen. If you come to a we are feeling one amrena. I can we are feeling la hole, le musa living. We are Mushama Wate, Momo New York. We know what New York about to buy Kalusa, but I would see Siloka New York. Now, utwana gala ke batho ka New York ne o tla ba yo lapa wa kwisha mara go tlo go khwetsa New York o sonyo o just that one sa no book the plane o dire jwang o botsa ka ra plane ba go sno tsana ka ra plane ba tlhalosa ba sha a be le go New York
flyer kwa ngwana modimo le ditlhaloso tsa batho ba le di ba so small because now reality is coming in. Jwale ge le thoma go batamela over New York ge le go na le mo di-plane di fetang over New York wa kwa ba bolela ba re coming into New York, what? Go Buddha John. But on your left hand side is the eastern what? On the right hand side is what? Muadibon. Not in New York, I said about Toro. No. So when you move, that's where you come into the reality. Toma kapole New York, mara how did a movement car aeroplane? We go New York, well, one New York, park. This God or Mulela Banamudi. Go Banaba to Tamami Wanga, Ridia long service, Yaw Rappel. It's because we are not moving. Yes. We do that a fella more polelo, but then when I'm doing Magatomo Jalujin, I apply when I'm doing. You move higher. Amen. You move higher. And as you move higher, the logic will come over reality. That's why you let me go like Jaula. Kuri mo pili ya kaka ipuchisha mara kuri kama kugera pechinga ona mingwa ya kamuka ngirike ipuchisha ape na ke ipuchisha na ngiki ipicheni lasi ngiki ipuchisha osona le ke tama fela kina di ipuchisha je ngiki di antela jela kama rapedi motho mo ka ba kana re ke fokola ke tama ke ya mo di shopo malobe re mo shopo jwale ke bona batho ba dira shopping so ke mo marakeng o thabile wa tsa ke tšatši la shopping jwale ke bona bana ba tsela so jwale ke ba lebeletse ke bananyana ba bannyane so 4 or 5 years ba raloka bona ba thabile jwa jwale mo nna go taolo lefase le a fela jwale ke ba lebela ke re modimo go le go fetša le bana a ke re ke nna iputša gape le a fela ke re nna ke le tšao le a fela apa ke tšo le story ke tšao le a fela ngwane o tlo fela jwale ke a iputšiša mara ka ra ke ja ke ngwane wa fela ke dirileng what have I done? Ke boditse mang go ka ke tletse ka batho ba bantsi ba se ka ba botse le ka ba dikulo ke ba lebeletse se bona gore batho ba modimo go ba fetša and nna ke dutse mo a ke dire selo ke ba bogetse that thing bana ba modimo le tswe ge ke tsamaya ka koloi ke feta mafelo ba ne go go tla mona gore mitse ka moka go la gone message mo motseng e ba ntho ngwe ya ntshwenya wa tswala ngwana modimo gore ntho mo go nna because go ba ngwana modimo mo go nna ke ntho ya serious go feta maabane and ke iputša tle modimo a ka no tswelela e seng ge re tlhalose lena le seo a no tlhakana le rena re le ba babedi ke nako ngwe ge le e gona nka no ba le makoko a go tlhalosa so le mmone ola ke mesia wa kry-a ke le ka go baja o kile go bona batho ba go rata tlhalosa jwa gore ke ka baka la ke na le audience nka ba le ntho ka mara ya ka tlhakana le rena le babedi go morela ke re gore ke mo lebeletse gape lo tse dingwe o le ngwana modimo bona jwale ngwana modimo the long suffering ya modimo so ge motho a go file long suffering e nyaka re o e šomiša gabotse because lefase langa is long overdue go na le power ye e emetse kereke and bana ba modimo pressure ye e tlotlang lelo tse a re tsebe se re lo e bolela mo lentšu la modimo a re ke re mmušo wa borena o tlo e-exercise go fita ko kae but ntho e mo profeta o e boletse and go nyakega bana ba modimo ngwana modimo wa sa tsebeng nnete ya nako e a no tsamaya fela ka di-code a senya bonnete ba modimo that is a danger ngwana modimo o botsa nnete o rapela ka ara story wena o tsebe modimo and it dira sense ge mo profeta a re I wonder if 12 can make it it dira sense ka mokgwa wa gore a ke tloša batho ba se ba message ka moka ke ba tloša ka moka in the picture ke nyaka kereketse tša message tša dikgobokantšha ke right ka re ye ba ela nomoro e tlatla e thuša kudu ya ke ba message ba ke no ba kgobokantšha ke re moprofeta wa ka gore 12 ya lena ke yona ya le godimo ngwana modimo o tlo thoma go lemoga gore e ra ka ra matswititwiti a tletseng a kere a se bona ntho a se quotation ebile a se prophecy a kere o kry-a tšo thoma go balara makafole o dira 12 la se ke ka feta 12 ande ke nana bakuti ba bakae ba feta 12 ke ba o tloela a kere ka mogole ke no fa the idea behind it gore o e sware re tsamaya jwang gore ngwana modi e ra re ge moprofeta a e sesefisha go fitla to that number e ra go na le batho ba bangwe they are doing exceptionally right
isn't it average o re tla ka le re a tshwana o go kgatha gore o tshwana le ba go le rapela mara ka moka lena le sa le below standard a re bolele ntweo your standard is the word of God and ya mathomo go tseba modimo jwale he o sa tsebe modimo ne o ke bolele ka wena o ya ka mo modimo sa mo tsebeng o mona o morela gore ke mang a ke wena o tsena kereke ya message modimo a fa batho message kereke o ba file lentswe la hae and ntwe nngwe ye tshwenya ka ntšhinyana ke sincerity mo profeta o le ka taba ya sincerity ke sa fetsa o re gantši batho re na le go tšhabela reality ka baka la sincerity ke eng na sincerity gore ke lentswe le lengwe nke tse go tla nka se go napile nka se napile a nka se go go dia dilo ka pelo ya gago ka moka so ya sincere la go thusa ngwana morena ko mathomo Genesis chapter 1 modimo o ile a fa batho lentswe la hae a re le phele ka ntho no emotions no nothing no reasoning nthoshi a nya ke reason yao nthoshi le phele so a itlogela wa tla o mongwe wa go kgona go bereka ka motho psychologically a bolela le effort mo tlhalosha ro bona ntho ke so mosadula ba convinced mara ba convinced away from lentswe la modimo a so rena ga ba convince ra ntwe e thoma ba modimo ona ke wa le convinced ona a o tlo tse lentswe la modimo o convince ke polele and then ka mo go mosadula a dile nthola ka hona a ba shala a sa bone molato gore a idira a feleletse gore a le convinced and go bontsha mosadula nthola se a idiri a re wa utswa ba dirang ke monna a fitla motlhalosetse motho a dirile selo le sincere mona a fitlhisele motho o dira dilo se sincere ge le fitla mola o le ka o fitla metlhala ka re o dirile taba mate jale mosadula she was sincere Adama se ana botšana wa ka dilo a tsana ga botse no o lo itlhoma no itlhoma Adam wo sego mo o tšhatile go dira sa gore le sa gore le sa gore ka re she was sincere o ba tloga e tša o itswele ka re bebile ge a fetša go kwa polelele bebile a bona e seng ka itiriša a bona e se se botse that thing a se go itiriša a bona le clear a bona le clear mola lentswe la modimo le ntše le ra e clear yena a bona wa kgotsofala yena lentswe la modimo a bolaya ke sincerity ya mmolaya jale o ditse mo o rapela mo messageng gore o sincere ga ke mo botse ke message o kwetse go kgotsofetse ka leveleng ya go rata ko wena ya o tseba ko wena motho o mong ke tele dibotjana mfa motho o mong ke tele dibotjana gore le mara re sincere ka mokana mara that thing is not even the message jale modimo ga a tlola ka sincerity ska re mo message a pere ko lebediso a go bro ke re se le ka mola message le today not one day ke bitsa ke deconing rebuke not one day pastor nshupa ka monwana it never happened my brother ke sincerity ntwe o botse ke mare moruta sa shupa ka monwana right ao hape no go ngwe go itse ntwe ngwa ya ka thoko ntwe o modimo ka se recognize tla go botsa ngwana modimo level ye batho ba bangwe ba dira lo ja message ka yone le level ye fa ba le ka yone o botsa nnete fa ka tsena mo ke moluki gape fa ka lo tsena mo o ba kaina ka yo tsena mo ba bia batho ba rapela ba bia kaina ka ba ba ntse a kaina ka batho shafasa ba senya lo tse di ntshukuru tsa o feta tse di senteng app apa fa o sentjeti fa o sentjeti a ka no ra o ka you idv go lo to go tsa o sola from me and o sola ke motho le ro o di mo condemning o no sentje wa ba lo ka no na ka ra message mo ka ro kwa wena se di sentjeti ka jeni mo tse o no ra mo di motakushisha modimo ka se bušiše ngwana morena e tla go botse modimo ka se bušiše o se kwa epea mogale o se kwa raloka ka long suffering ya modimo